Kajing puli na kitab Hosea no itu lepa kalenong kebahan riu kadekot kebeningkong hadu bahan riu. Ale ingin ya lek pai show trai namar ula pataringi baundup penkot ini. Ula penmong ini Henry un sespan ya kijing mong jongi. Hadian arsengi un sapen mi biang yangi. Hakas ngi balai un sapen mi pat yangi bat ngindup im hakmat jongu. Jongin tip jongin duriap teng bantip yau trai. Kajing wan jongu kalong kabati kena kum ka step perngam. Un sawan syangi kum uslap. Kum uslap per uba ai ya ka kendo. Ngan le ayu bat pi ko Ephraim. Ngan le ayu bat pi ko Judah. Kajing jong pi kalong kumul o kendo men step. Kum ka umjer ka basuja lengaj keloilan. Jikum ta nga latli eki da kinengi thu lupa. Ngala peniap eki da ka ketien ka sintur jonga pat kajing bisyar jonga kan mi kum kajing syai. Nabang akwa kajing isbun om ya kajing kenya. Kajing tip ya blai bani kajing kenya thang. Ka ketien jong utrai. Kasam kebasan puway ngakwa kajing om ya kajing kenya. Toisin yang ablay kat kum kajing bisin jong me kat kum kajing sebon bakrau jong me to pendam no ya kajing le palat jonga. Ngakwa kajing om ya kajing kenya. To sai par yang na kajing baman jonga to penkhot yang na kapop jonga. Ngakwa kajing om ya kajing kenya. Namar ha kajing kenya mem subha kajing kenya thang nanga kanam penhun yami kajing kenya jonga hublay kamen sim kabas ngosi ya kadonot bas ngosi wat bas ngoret ablay men om kencaj ngakwa kajing om ya kajing kenya ha kajing sebon jong me to isin ya kasion to tay biang iki kenro ka Jerusalem hangcha men sasubha ha kajing kenya badai hop kajing kenya thang balathang thali ngakwa kajing om ya kajing kenya. Kajing pulih na gospel bakut kat kum Lukas kalenong bakat pra adukot ke bakandai hadu bakat saw. Jisu lakren ya kani ka parsi ki breu ki bakhan yaladi ki bahok bat ki ba ibanyi ki wipan. Arngut ki breu ki lalek ki usya ka temple bantuai Wai ulalong uparisi ber utawai pat unong lum khajna. Uparisi ulayeng berladwai kumne haladi koblei ngai ngo yami bangam long kum kiwai pat kibriu. Kinong kini jubor kibom hok kinong kelim ni kumbala long uni unong lum khajna. Ngasha jenit arsin steo bat nga ai ya ka shibenta na ka shipau na ka jingyo jonga. Henry unong lum khajna na ka kabayeng siya jengay, klem danut wat ban kemit, yalaki kemat siya beneng, ulatid yalak siya demuang ablay, tois na yang ngaw ng pom, ngaong hapi, uniw briw, ulalik pahay siya laying, ubalapan kesan baniw to waypat, namajar bapan kraw yaladi en sa penrid, bat ya bapan rid yaladi en sa penkraw. Ke gospel jang utray.